Makiaria hindi ya mucemanio uria uratwarithirio na mbere mwena wa Runyenjes kaunti-ini ya Embu, onjoria a muguka ni moritie thirikari kuingirira na kweheria mihinga iria ikoretwo ikirigiriria gukinyaniria kwa thuguri iyo. Onjoria ya makaite kunyamario ni nyanake riria maratwara muguka kaunti-ini cia gicua-ini makienda honge cia ugitiri kuingirira amu mararuta wira kuringana na watho wa igoti. Ona skuru kuriva school fees tuyavivinyirireku ona kugura irio tondu migunda yetu tukoretwe twina crop iyo ya muguka iyo ni eratukipaga twi families igatukeep ciana gwikira kwithamba wega. Muguka ni mwitikirie gisheria thiini wa watho wa Crop Act Mira Regulation 2023. Maya mahanikite riria atongoria kaunti-ini ya Kilifi makinyiriirie matigwitikiria thuguri ya muguka itwarithio na mbere gicigo-ini giki. Muguka marufuku ndani ya Kilifi. Tukisema muguka unaathiri generation ya watoto wa Kilifi na Pwani, sio kama tunakisemea tu, ina madhara mazito. Atongoria ya aria ni hamwe na mubunge wa Kilifi North Owen Baya maugite uhuthiri wa muguka ni ukoretwo gicungiriria mathina ma mwiri kuri aria marauhuthira na uguo thirikari ya kaunti ndiri na matanya o mothe ma gucenjia murugamo wao. Kwina kindu kiramathukio kura Mombasa matikauge ni mira ino yetu tue tuyarimu mira tukaria mira na tutiana na thara ya mira guku kaunti ya Embu. They can obtain as many court orders as they want, but they cannot force us to eat muguka. They will not do that, and it will not happen as long as I'm a leader here. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.